Vraiment, ergartenal gant en escopti. Gizmawa arok en disparbraz. En escopti. Alors, on va rendre à zéro. Ja, voilà. Hop. On n'a pas fait la peine, on a laissé une Alors, certainement, avec Scavet, et par Jean-François de la Marche, Chalonique Kerbiriou, ce Castel Paola, il doit vestronier ça à l'isiri, une maîtrise de lettres, un des desquette brasse, érudit, desquette brasse, ce qui en tech à tout. C'est-tu arrêt et veler nehe en escopti léon gismawa betek en dispar. Bézezeuse kemenejou bon kemenet alors kemenejou kemenet clevet pesano de sandrare kemenet à deux de ce commendatio et latine. Commendatio à zo gis guarnamon quoi. Guarnamon, hein. Alors, tri remenet aïwa, ini Léon, ya, trodro d'agastel, ini Léon, justement, kemenet Léon, a zo duet d'avera gore Léon benafina. Ma la keor gwine venter à son service et bas à la neufrette, au peus ar gore Léon. Gizma zan d'avelet d'abot gant ar gartenal. Gode kemenet ili hag a zo trodro da les neven. Kemenet ili bon, on a rend à skriva materi. Ma skrivan. Alors, kemenet ili, ben ili zan da skriva. Et même c'est kemenet ili, kemenet leon. A kemenet ar. Trodro da lo cournan. Kemenet ar. Bro ar a zo ahe, hein. Ili aussi. Ili a zo les neven. Exact. Kemenet leon Castel. Castel Paul a kemenet ar lo cournan. Saint-Renan. Saint-Renan. Agandraez o bechomet betek en dispar, hein, betek mawa beo benafin en escopti. Escopti Léon gant en escop d'Ivera. En outrou de la Marche, Jean-François de la Marche, Marot et Londres, Émile Eiskan Huer. Escop a patates, ya. Ya. A tre mawa beo, ne kebe moyen ober tra bet, hein. Ar veleien a yo a bet gant Napoléon placet a di blacet a dare pevachan belek a yo a, hein. Pevachan belek e broleon ar poense met gaftin an escop do a roet an naoutre me vestra da la canero en o flaz a dare rag re a zizur sa yo a modal quoi. Bon. Ne beto ha charien yo ha velaien. Aya, eruzaman. E feder mester. E plouvorn eo a pevar dija hag pevaral o c'hortos kaout er plas. Ouais. Bon, setu perag eo bet krouet ie parechou bihan hein, gis trezilide André, hein, trezilide André pe la neufrette a trao bihan e mosse pesguir eo a ac'han a walar d'ober dalakad ur belek da veva enni quoi. Dare labour deho. Dare labour, ya. Voilà. Ya. Bon, alors, Gore et Léon. Garten vraiment. Gore et Léon. C'est un ruiz au vent da velet Gore et Léon, a zo kijeman kemenet Léon. Alors.
Donc, une tepel gant ar c'hegouloù-mañ. Hop. On a dit. Sais-tu ar goreléon? Café da penal, hein? Ja, goreléon. Filmar da penal, Hag kostez Brest eo gwelet leon, hein? Gwelet leon. E plouvan ez eus geriaden gwelekear a gwellor ez eus geriaden al gorekear. Entraon. Ja, ja, ja. Ja. Hag pavez ar gore da genta pe ar gwelet andra ez zo an oioù koz kenan a raok ar blavez mil. Hein. Giz kosker, hein? Kosker, ie. Andra ez zo ar egosa. Kosker, ja. Ja. Bon, krogom gant invik. Alors, invik a zo n a vicus. N a zo adal koz. Ger koz, evit lavaret koz. A vicus a zo ar bourk. Ar bourk. Sais-tu, envik a zo ar bourkoz. Ar bourkoz. Nou, zo koud is Hein? Nou, zo koud is anilis koos. Ja, voilà, ja. Hag bezez eus e breiz barezal gant ar memez anno, me c'huntrol. A zo gichen. Eni la gwilun. Ja? Elit mad. Gwik hen. A zo bourk koz. Gwik a zo bourk, hein, pe vicus. Gwik a zo deus vicus ye. Donc bourk. Bourk a koz amañ. Bourkoz. Sais-tu gichen a zo e brezhoneg vez lavar e gwizien ar peznek e mad. Mad vich bet lakat gwihen da nebeutañ, quoi. Gwihen. Enossal. En an sal, ya en bouln ar poun koz. En an sal a zo a hastel koz. Sal a zo kastel. Ya. En onze. Alors, perag eo la andvet amañ envik. Alors, ar barez e pen kentatout a yoa taole lokenole envik a karantek. Ya? Hag ar bourk amañ oa andvet taole ye, hein? Met ar bourk a zo bet di blaset evit tostad kret a bras deus an enpraz hag a zo o tremen beler e taole tiarigos a he. Taole, hein? An enpraz a yo a he. Hag gouzout a reom santudual a zo pase da he o ton deus brogerne evit mont da landreger. A he eus quatudual, hein? Ja. Quatudual a he, setu chomet e oaza a he, hag bourk taole a zo bet di blaset tostor d'an nen, hag tostor d'ar beler, ye, beler a zo eler mama tiaregos, beler, hein?